Igihe ubukwe bwari burimbanyije ubukwe bwa Irene n'umugore we Liliane, hari uwari wicaye amarira yenda kutakara hasi, hari uwo kwifata byari byananiye, uwo nta wundi ni Aisha. Abantu benshi rero bari baranzuye baravuga bati Irene nta wundi muntu, umugore yaramutweretse, nta wundi ni Aisha. Ariko uyu Aisha nawe yagiye agerageza inshuro nyinshi, agerageza cyane kuba yakwaprocinga MI Irene ubundi, ariko Irene yaramwangiye kasha amakokero w'abandi, aravuga ati ntabwo nashobora umugore umeze nkawe, ntabwo nashobora gutunga Aisha umugore umeze nkawe. Si uko Aisha atasabye Irene ko yamubera umugeni, ariko Irene yarabyanze. Rero Aisha ubwo yarakubise amaso uyu mugore, yahise atangira kurira akibona uyu mugore wa Irene Liliane, arangije ahita ahaguruka ajya gutanga impano. Gusa abantu benshi kubera ko bari bageze mu gihe cyo gutanga impano, yahise ahaguruka ajya gutanga impano. Bagize ngo ni ukubera ko agize ibyishimo byo kuba uyu Irene ashatse umugore, ndetse akaba ari kubona n'impano nyinshi. Ndetse muri icyo gihe cyo gutanga impano, umwana wa Irene n'abandi bagiye batandukanye bari bamaze kuvuga ijambo, amagambo yakoze ku mutima abantu bagiye batandukanye. Ibyo byose nibyo baketse ko Aisha byamurijije. Gusa nanone hari amagambo akomeretsa, hari amagambo mbere y'uko abangaba batangira ubu bukwe, Liliane ndetse n'uyu Irene, hari ikiganiro Irene yagiranye na Aisha mu minsi yashize, gusa amajwi yabo agirwa ibanga. Ayo majwi rero nayazanye kugira ngo buri umwe wese ayumve, mwumve impamvu Aisha yaririye mu bukwe, abantu bagakeka ko ari uko ari kubona ibintu byiza biri kuba kuri Irene. Ni amajwi y'ibanga mw'abantu mwe, tuba twakoze cyane kugira ngo tuze tubahereze ibintu byinshi abantu bagize ubwiru, bagize ibanga. So rero niyo mpamvu bamubwira ngo ukande subscribe, ubundi kure no kunzogera kugira ngo buri kimwe cyose kijye kikugeraho hano kuri The Brown 250. Nta handi wabikura, ni hano kuri The Brown 250 kugira ngo byose bikugeraho. Ceceka neza wumve amajwi y'ibanga, kandi urumva neza ko Aisha yababaye koko yashenguwe na Irene. Rero nkwiyame n'undi munsi jyu menya aho uca, aho nca ndahazi. Igire n'iki n'icyaho weretswe. Wanzanye se nawe aho weretswe iri, nawe uri kumva, nawe aho weretswe. ntuzongere na rimwe kumbaza ibintu byo kubanga kurongora, njye simbikunda. Uzabyicuza, uzabura ubikubaza noneho ubure byose. Rego umenya agaciro k'umuntu ariko yagiye. Akayi ntukankange. Ndagukanze kandi ibintu mba ndi kukubwira ndi seri. Uzankumbura namburi. Hari ukuntu kumbura umuntu ukavuga ati ndaca mu Nyakabanda mubone. Sinzakubure pe. Ndaca muri filime kwa Nyaksu mubone. Mbabare sinzakubure. Hari igihe rero. Oya. Hako nawe uzambura sha nkumbura kha. Ubu ibintu ngo bigende gute. Wari ibyo bintu koko. Vestine baramushatse ndihangana. Umwana rwose ubera umwana wawe, umwana mutoya ufite imyaka no uzinya kumurusha ngase nkani Vestine. Abaragenda avuga ntaribi. Ubu nyine niko Imana bayipanze buriya n'igeno ry'umuntu yagiye ntaribi. Hako ndavuga Dorcas we ntago yantanga. Ntacyo waba uri kumarira hano, ntacyo waba umariye, nta n'ikintu twatumariranye ngewe nawe, waba uri gutuma ngumirwa, kandi abakobwa basaza vuba. Ndavuga ntaribi reka ntegereze. Uretse gato. Wagiye. Ni wowe uri kunsajisha. Haba haje. Ibiryo ryase. Niyo boss koko. Agutange gushaka umugore. Yesu Kristo. Umwana ungana kuriya mutoya. Abana wareze bose baragibwa na Dorcas ni vuba. Bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza. Wumva nta soni ufite? Erega ndakubona ni kote wanigirije na Bruce Melody afite umugore. Wowe uri aho ngaho uri nyuma y'abantu, wowe n'ingano yawe n'ukuntu ngana inyuma y'umwana wareze wowe. Kiri cyasaze. N'urutwe rwose ni kote mu bukwe. Abandi. Yewe shashe moniyo. Urarwaye? Ndwaye iki? Niyo kuvuga uri kubyumva? Ndi kubyumva. Ibi ni ibikira. Zo bari no kuguseka abantu, we cya kigabo gikuriye. Akose ibi ni ibiki Kristo Mana yanyero n'ubu umukobwa w'umunyize. Urarwaye? Ntago ndi muzima.
Nitse ibintu kuvuga uri kubyumva kuri kuvuga amafuti. Ayahe mafuti? Ako Congratulations Mana, to him yakoze ubukwe bwiza. Ariko nawe Aha, n'urutwe nuko rwawe ari inyuma yawe ubu uri kugenda ngo mu bukwe ngo bw'umwana ukuruta. Wumva arasa mfite? Akurusha iki bundi gituma udashaka wowe? Ni cyakurusha? Si umuntu nkawe si umwana muturuta. Andusha umukunzi. Yo. Ngiye hano ndi iki? Kivuge. Ntago shobotse. Ngareba nk'ubwamba uvuge bazo turi mu rugo urumva utakica umuntu. Iyo ntabuvuze se ko mba Umva ku nshobotse. rutombo. Iyo ntabuvuze ko mba nshobotse biba byagenze bite? Ntago nabana isasu gutyo ngewe. Dore ngewe buri Aisha ugira abagambo menshi. Ariko ibyo bintu numva biri sensitive umwana. Nk'imbanze nk'ibintu muri kumbwira. Ese nge ngira amagambo menshi kandi ngira amagambo menshi. Wabuze ugira makeya? Turekenge. Turi kuvuga ku bintu bijyanye no gusaza no gutuma abantu batajya ku ishuri abana b'abandi. Batajya ku ishuri. Abagabo ni mujya musaza uba witeretse ari uvuga ati ngewe igihe cyose ntanashaka. Niba wumva nyine bidashoboka umbwira umurira inzira ku murima menye ko ngomba nushaka kwitegurya. Gashishure. Ayikuramo nkwereke. Niwo tumana nishana nibonera na sheri. Ego ye. Cyangwa ukundire mwashwanyu n'icyo gatura gahinda. Bacha. Ibibazo biba mu buzima bwose pe. Ubwo rero bijyanye n'ubukwe. Umwana w'umusirama guteye w'inyuma. Ningeje kufatiraho ikiruhuko. Ayi ntunduhukire udakwiyamye mu buzima bwanjye bwose. Kuva nabaho ne muntu uri sere nabonye. Kuva nabaho mu bahungu bose namenyanye nawe nawe urimo. Niwe muntu uri seri nabona huye nawe. Girega ndi seri. Wabonaga rero ndi kuvuga. Tuvuga umusiramu uvuze. Ufite umusiramu no guteretana. Ntago ari icyo ntago mvuze ko turi guteretana, ntago mvuze ngo umusiramu turi guteretana. Ni mu biki? Uwo musiramu uvuze uzi. Ukura muzi. Niwe muntu kuva twamenye uri seri. Kuruta wo abantu bose nzi. Namenye. Ntuzongere kunesha umutwe. Ndakwiyamye wowe reka ngubwi ikintu kimwe. Turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ukuntu bungana wambaye ikote ryiza. Ariko ngenda ari wawe imbwa ngo ukuntu magana. Wirirwa iwanjye gusa ntago twirirwanye ubu ngubu hari undi muntu muri kumwe. Hari undi muntu ubu ngubu no gutekereza usibye ngewe. Hari undi usibye ngewe. Ariko nta kibazo reka uvuga neza abasunu gatonga. Nta kibazo ubwo bukwe bwa Bosco narakubonye. Ariko nawe ujye ugenda gutekereza wishara witekereza wumva isoni zirakwisha. Ariko rero sinzakubone mu bukwe bwa Mike. Niba yanagutumiye ugenda umusubize invitation kikirarwaye umubwire ngo manu ibaze none uko tuzahurira nzaba nambari umugeni nkubone rwose bitereza aranye nice bazana guseka abantu yo akayiwamba bare mwana muko bwa Miki hono nonzaba mpari iki tukireke basi na ewe naho nzaba nicaye nicaye mu bafiye nzahaguruka nze nkurebe pe batubone turi inyuma y'abana bose birirwa hano. Ese uri kumbaza ngo nsobanure cyangwa uri nsinzakore mu bukwe bwa Miki nzaba mpari. Ayo wabaye iki mwana? Na kimwe. Cyo nabaye urakizi. Umwaka umwe wa kabiri gatatu wa kane. Cyangwa uri intuzi. Ahubwo se ugwaratwerereye.